masina chembar fatigi do tara tasma bla senekado uluka malu dala jelena mena ka fene marfatigi wero tara ekol karamogo do aleni adem faka fo uga sokondala amalmo amina ni kibaran ne wala malawi kawlo duna ka fo masina ale dugu do konbe no ko nyaro kura aleni lutan ni senegala nun kon kun klara uga malu senela ulu kon koni malu koni tike ka toto goshiluma malu kon kun tonto ne do fancha ma fe chembar fatigi do re nana kana tasma bla ni malu nunu be dala jelena ni chembar fatigi nunu umada odroma utatola uklala katani maluporo bina ni nyogana ye ufe o wa malo goshiman sim kon meno ko obol baka utarani otigere kon fene ye ufe ami wati mne ko sa amase ka don ko ni marfatigi nunu kon kuye makele munye nga kibara wale mana bu ko fe amuda uluka o fene temelen ko khaboyeno menaka jelo aleni ade marfatigi do tara ulufa ko uga sukonola kawla dona ka fo tarata don chauffeur ka duguje arabala novembre kalo kile kononton chembar fatigi do konne tara chelo koni ka dukonala ni ayela fa ko ni che ale kon kuye e wal karamo koy kata ni che ale ni adem faay no kawla do na ka fo sere mun koni sorla ni koyna ulu koni ayela ka fo ko mar fatigi nun koni duna so konala wala sa kata shoyle ke che kon fino nga o koni laba wona na ke che ale ni adeke ulu bonani unina nga ame wati mene ko sa amase ka do marfatigi nunu kon kuye makele muniye nga kibara wara mana bu ko fe amboda okluka asina ale dugumbe na ko tekaren ambal me oni kibara no mambulu kada okluka ani je akoklu majala akambe ani wana wara